صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة في واجباتها. وواجباتها 8: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو. فالفرق بينها وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، وأما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو. فالأركان أوكد من الواجبات، وبيانها على النحو التالي: يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو تو سني دو حندو يتد ينتوري يجولي ان لا محمد صلى الله عليه وسلم اومو onuli e meden sabu yurmende yo juule sahaba ben fo o juula e dendanagal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kam yo allah jokki en kan dina o tabintinna en hoore makka o ƴetten kadi nder makka. Allahumma amin. walli fiiɗon ɗo yo allah yurmen e yurminamo emo jokki mo soggande en ɗo fi julde nden fi ñawore julde nden o yewtino en tugale julde nden o linti wonde ko ɗe 14. joni imo lintande en kadi fi waɗɗiɗi ɗin ko e lawol no hambaliyanko ɓen sendiri noon ko ngol lawol ɗon o jokki. kamɓe ɓe wi ko arkan e wajibati e sunan. no lutodiri seeɗa e sendugol fukahaɓe luttuɓen wono malikiyankoɓɓen ma shafiyankoɓɓen kamɓen ta ko fara'id e sunan e mustahabbat. ka ɓeeɗa wi fara'id ɗon ɓeeɗa inna arkan, ka ɓeeɗa wi wajibat ɗon ɓeeɗa inna sunan, ka ɓeeɗa wi sunan ɗon ɓeeɗa wi mustahabbat. la mushaha fi l-istilah ida fuhima al-ma'na. fayda ko mustalahat kono mana on ko goto. ɓay ɓe fottani ɓe fof ka ɓeeɗa wi arkan ɗo ɓeeɗa wi fara'id mo tewi ke acci ɗum ɗon bonna e julde ko be o adda. so yejjutu ko be o adda ɗum ɗon ɓe fottani ɗum. ke ɓeeɗa wi ko wajibat, ɓeeɗa wi ko sunan, ɓe fottani wonde mo acci ɗum ɗon sujudu no wawi heɓɓitade. ka ɓeeɗa wi sunan, ɓeeɗa wi mustahabbat, siko gootum hay so on tigi sujjali bonnata, kono no yiɗa no yon tigi sujju. idan aada alkhilafu lafdan. fayda waɗi ɗutude angal ko beru inde tum. o wi ɗo masala jawabo on ko wajibatuha ay waɗɗiɗi julde nden, fi wajibatiha ay fi bayani wajibatiha, fi ɓangingol waɗɗiɗi ɗin ka julde. wa wajibatuha 8. waɗɗiɗi ɗin ka julde ko ɗi 7. tabtulu salatu bi tarkiha amdan. julde no bonira sabu accugol ɗi hoore tembete, tewagol acca ɗi, ɗum bonna e julde nden. wa tasqutu sahwan wa jahlan. sahwan aw jahlan, wa awla an yakuna aw. sa so inni sahwan wa jahlan yaktadi hara ko kanji ɗi non hara o yejjutu o majju. la o yejjutu ma o anda. si tawi o acciriɗi sabu yejjutugol ɗi ɗum bonnata julde nden. so acciriɗi fi angal andugol ɗi ɗum no kadi bonnata julde nden. wa yajibu lissahwi anha sujudu sahwi. no waɗɗo noon sabu yejjutugol ɗi sujjugol sujudu gejji, sujudu yejjutugol. en jangino sujudu sahwi ka en hewtal ɗum toon en hewtali. tayib aroye
e yurmede Allah nden mo yurmini en waɗani en si tawi on tigi yejjiti piiji goo ka nder julde no waawi walkirde ɗum heɓɓitira ɗum sujuudu aroya inchallah wi fal farqu baynaha wa bayna al arkan ko sendi kon hakkunde majji kanji ɗi waɗɗiɗi ɗo e hakkunde tugaale julde ko jannguɗen kon ɓaawo ɗi 14 ko sendiɗi anna man nasiya ruknan ko wonde mo yejjiti tugalal e tugaale julde nden lam tasihha salatuhu julde makko nden sellata illa bil itiyani bihi sina addugol ngal wano mo yejjiti sujuudu e darde nden ko sujja sujuudu gooto tun o yejjita o immo hawto o daroyo tun anita ko sujuudu gooto mi sujji nawi joni yo continue a gasi alhamdulillahi ɓay ko sujuudu gooto be o yiltito o jotto ha o gayna o sujja on sujuudu ɗon o yimmo noon wadda nde e darde amma si haari o fuɗɗike janngugol fatiha ma o yahi ha o waɗi ruku na o yiltan ɗum ɗon hannde kadi hara e nden darde nde o yegituno sujuudu e mum nden ɗon koyo bugone nde fof mayre o adduya darde wonde goo heyre pul timmude ruku e munge sujuudeje mum ɗi noon lonto ndeɗa o sujjoya bada salam ma qabla salam wa amma man nasiya wajiban amma mo yejjiti ko waɗɗi kun gootu ajza anhu sujudu sahwi hara yonanaymo fi kun ɗon sujuudu yejjutugol so sujjoyi arade no yonanimo ɗo ko waɗɗi kon ka maɓɓe ɗo kamɓe ɗum woni sunna on ka malikankoɓe sunnaji tentuɗi ɗin fal arkanu tugaale ɗen awkadu ɓuri tentude ma akadu fo no wi akadu e awkadu ɓuri tentude minal wajibati ɗi waɗɗiɗi ɗin wa bayanuha ala nahwi taali ɓangingol ɗiɗo waɗɗiɗi ko e o noone arayɗo ɗo ni ko ni ɗo na ɓanginirede aranon ɗum wahid jamiu takbirati gayra takbirati ihram kabbiraɗi ɗin fof majji ɗi dendanagal si wona habbirango aranogon ɗum koye waɗɗiɗi ɗin jeeya wa huwa ma yusamma bi takbiri l intigal ko ɗum ɗin ɗon woni ko wiyete kabbirali eggugol ngol kabbirali mouvement kabbirali déplacement ka julde si a iwde e position yaha e position ngoo a habbiray ya darino a fokkitani waggo ruku intigal min alqiyami ila ruku'i a wiye ɗon allahu akbar a iwde ka ruku ɓanto sami allahu liman hamida rabbana walakal hamd ɗa iwde ka dariɗa fewɗa ɗon yaaga sujuudu ɗon a innay allahu akbar ɗa sujji iɗa jottade ɗon kadi allahu akbar ɗa jooɗi ɗa yahande sujuudu allahu akbar ɗa sujji ya immade daro ɗon kadi allahu akbar ɗe wiyete takbiratul intigal habbirango yahago ka ruku e habbirango yahugol ka sujuudu e habbirango jottagol hakkude sujuudeje ɗen e habbirango yahitogol ka sujuudu ɗimmo e habbirango iwgol ka sujuudu daroyo ɗiɗo e takbiratul intigal ɗiɗo gooto e majji kala koka waɗɗiɗi kamɓe ɗo ɓe classe ɗi manamu sa acci ɗon habbirango woto haray no waɗɗima ya sujjoy sujuudu yejjutugol a yahi ka ruku tun a turike tun a fanki a wiyade allah kubar hara a yejjutu ɗa miijade tun fi goɗɗo no ñawli makko on no hettirta ma ange goɗɗo ɗon halduno sooda e goɗɗum taw si o laatina e ɗum a jooɗi a miijo tun yaha tun yahoya turoɗa nam dalil ɗum ɗo o wi li gawli ibne masudin ko sabu konngol ngol abdoulah ibne masud o maaki ra'aytu nabiya sallllahu alayhi wa sallam mi yinelaɗo allah on yukabbiru himo habbira fi kulli raf'in wa hafdin kala ɓantande e kala lesɗande kala cippagol e kala ɓantagol wa qiyamin wa qu'udin
kala darande e kala jooɗande ɗiɗo fof o habbiray. Raf ɓantagol wa hafd e lesɗugol, qiyam daragol wa ɓuude jooɗagol, mana kaw change position wo o habbiray. oɗo hadis o wi ko imamu Nasa'i e imamu Tirmidhi woni ko fillimo. Imamu Tirmidhi wi ko hasanu sahih, Cheikh Albani maki ka sahih sunani Tirmidhi maki hadis o himo selli. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات. قوم دي نلادو الله أن دوم دي أن واظب كنيبي دي أمون دوم دي أمود ها أفاتي وجولال جلد ونا فرilla ونا سنة سونا وحبرالي كبرالي إغو غنغول إغول إي position يها إي position غو كتاو دو دوم دي أمود واشاني هاي نووتر كون وسي بكونتينوم كاكوات ديدي. وقد قالت قمدي وما كان كنا صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي جولي نوير دمي دو جولي راني باينو كنو جولي وفوكتري ركوع وبي الله أكبر وفوكتري سجود وبي الله أكبر وبانتك سجود وبي الله أكبر ويهتني سجود وبي الله أكبر وإما نكدان وبي الله أكبر. إذن أنا كاريكو يوارنو waɗɗi ɗum ɗimmum ɗum o wi qawlu samia allahu liman hamida lil imami wal munfaridi ko wolugol ngol konngol ɗo inna samia allahu liman hamida, allahu no nani o nani yettowo mo. allahu on kala yettuɗomo hara himo jenti, himo nani, himo andi, himo faami. Gol konngol ɗo ko hombo wiyata ngol? almami wi'aygol konngol ɗo. juulowo kañum tun almunfarid woni weddiɗo kañum tun no juulande hoore mum, na almami almaka. ɓeeɗiɗo ɗo ɓe wolaygol konngol. ɗi hadise abi hurairata, sabu hadis mo abu hurayra filli radiyallahu anhu o wi kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, nulaɗo allah on laatinoke yukabbiru himo habbira hina yaqumu sanga o immi ila salati o fokkitani julde nden. so fananike julde nden fuɗɗagol julde o habbiray, ko ɗum o natirta ka julde, ko ɗum o uɗitita julde nden. summa yukabbiru hina yarka'u, o refti o habbira kadi sanga o nangata ka koppi. summa yaqul, refti o maaka noon samia allahu liman hamida, allahu nani yettowo ɗum, o maaka ɗum ɗon hina yarfa'u sulbahu min arraka'ati, sanga o ɓanti keeci makko ɗin ka darnde. sulb ko keeci ɗin, sanga o focci keeci makko ɗin o dari. summa yaqul, refti o wi'a wahuwa ga'imun, tawa himo dari, ka o dari ɗon o inna ɗon rabbana lakal hamdu, rabbana lakal hamdu no wireni rabbana walakal hamdu watta waw no selli, allahumma rabbana walakal hamdu on siga noon kadi no selli, o maka ɗum ɗo. idan holli wonde nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam simo ɓantade ka o turiɗon o maka e sami allahu liman hamida, ɓayno o maki en juulirno juulirno, enen kadi en wowlay ɗum ɗon ɓe watti ɗum ɗo ka waɗɗiɗi. tammum ɗum e waɗɗiɗi ɗin qawlu ko konngol wi'ugol rabbana lakal hamdu ɗo lil ma'mumi faqat, wi'ugol rabbana lakal hamdu wonande o wi ɓaawo jon tun. amma alimamu, amma almami o wal munfaridu e weddiɗo kañum tun fa yusannu lahuma, no sunninanaɓe aljam'u baynahuma, hiɓɓidirgol ɗi kanji ɗiɗi, wigol sami allahu liman hamida, wiya kadi rabbana lakal hamdu. o sennidiri hakkunde ɓaawo jon e almami ma wonɗo e juurude feere. ɓaawo jon kañum yardi o innayi sami allahu liman hamida kanko kadi
ko feeñi kon ko wonde o wiyata ɗum on hadis no ari ida qala limamu sami allahu liman hamida faqulu rabbana walaka alhamdu so almami wi'i ɗum ɗa wi'e ɗum ɗa hollimo ɓe ko ɗum ɗa wi'ata sa heɓen dalil wonde goɗɗo e maɓɓe kala wiyeɗi ɗiɗino ka almami en heeɓi dalil wonden almami inna sami allah liman hamida so darike o wiya kadi rabbana walaka alhamdu en jangi hadis on ɓaawo heddi ke ɓawojo on ɗon kadi ɓe heɓe dalil goɗɗo goo wonde o wiya kako kadi sami allah liman hamida sina ɗum ko wi rabbana walaka alhamdu amma almami e ɓawojo on almami e juulowo kañum tum feere o wi ɗo no yi ko sunna kamɓe ɗiɗo ko sunna yoɓe hiɓɓidir kanjiri ɗino almami on yowi sami allahu liman hamida ɗum ɗon koko waɗɗi o wi oytogo rabbana walaka alhamdu o wi ɗum ɗon ko sunna juulowo kañum tum feere almaki almaka o wiyay sami allahu liman hamida ɗum ɗon no waɗɗi ko sunna yo wattu ɗon rabbana walaka alhamdu ɗum ɗo ko ɗum ɗo dalliji ɗin holli i kala malikankoɓe kamɓe inni si tawi goɗɗo no almami on ko sami allahu liman hamida tum wiyata o wiyata rabbana walaka alhamdu ɓaawo si almami wi'i ɗum ɗa onon kadi wiye ɗum ɗa awan kono hadisaji goɗɗi goo ari holli wonde almami on hawte hakkude majji tawi almami hawte hakkude majji nelaɗo ko almami o hawti hakkude majji hatman ino hadis on ɗo ko no woni dali wonde juulowo kañum tun kanko kadi o waɗay ɗum oɗo haadi sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yirɗo miɗo juulira ni ko noon nelaɗo juuliri ina an kadi juulirno heddi yalli ɓaawojo kañum kadi ina sami allah liman hamida jumhur en yaari wonde o wiyata ɗum kanko imam ahmad no jogii riwaya wonde kanko kadi o wiya sami allah liman hamida noon wata on rabbana walaka alhamdu tippugol o hadis ɗo sallu kama ra'aytumuni usalli nam o wi li hadis abi hurayra almutaqaddim sabu hadis mo abu hurayra filli on attiɗo on dow ga ɗum woni kana rasulullahi sa sallam yukabbir hina yaqum ila salat summa yukabbir hina yarqa summa yaqul sami allahu liman hamida hina yarfa sulbahu min arraka summa yaqulu wa huwa qaimun rabbana laka alhamdu ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه كتب حديث كريم أبو موسى الأشعري في اللي no yon hadis ɗo himo juuti seeɗa o taƴi ɗo tum beru ko hato jinna kon ɗo woni mahallu shahid o wi wa ida qala sami allahu liman hamida faqulu rabbana laka alhamdu si tawi almami o wi sami allahu liman hamida onon kadi inne rabbana laka alhamdu si o wi'i ɗum ɗa wiye ɗum ɗo ɗum ɗo holli wonde ɓaawo jogo innayi rabbana walaka alhamdu holli wonde almami inne sami allah liman hamida o ya hadis abu hurayra holli wonde almami kadi wiyay fayin rabbana walaka alhamdu naya ɓunɗum e waɗɗiɗi ɗin qawlu subhana rabbiyal azim marratan fi rukui ko konngol wi'ugol subhana rabbiyal azim sena e wodani jeyɗo lam mawnuɗo on laaɓal teddungal mangu ko hankagal wonani jeyɗo lam on mawnuɗo on o wiya ɗum ɗon laawol gotol bete karuku laawol gotol ngol ɗum ɗon woni ko waɗɗi ɓeydoygol hoore ɗon waɗa ɗiɗi ma tati ɗum ɗon ko sunna sunna jowabo on qawlu subhana rabbiyal a'la konngol on tigi innugol
subhana rabbiyal ala sena e wodani jeyɗo lan ɓurɗo towude on o wiyata ɗum marra tan laawol gotol bete fi sujudi ka sujudu ɗum ɗo kadi koye waɗɗiɗi ɗi jeeya hono woni dalil mum dalil muɗum o wi li gawli hudayfata sabu konngol hudayfa ibnul yaman ngol o wi fi hadithi e nder hadis makko mo o filli o wi kana laatinoke yani annabiya sallallahu alaihi wasallam o faandi ko nelaɗo wonino yaqulu himo maka fi ruku'ihi ka ruku'u makko so turiki o nangi koppi ɗin o maka subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi ka sujudu makko himo makayno subhana rabbiyal a'la oɗo hadis o wi fillika mo jowo ɓen abu dawud e tirmidhi e nasa'i e ibnu maja e imam ahmad cheikh al albani rahmatullahi alayhi o wi hadis on himo selli imamu tirmidhi o wi hadis on ko hasanun sahih wa tusannu aziyadatu fi tasbihi fi sujudi warruku'i ila 3 no sunnina ko sunna on tigi ɓeydugol ka subbihinagol sujudu e ka subbinanagol ruku on o ɓeyda o waɗa 3 ara nun ɗum ɗon ko waɗɗi ɗum ɗimmum ɗum e tammum ɗum ko sunna o wi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ɗiɗa ɗiɗi ɓeydiɗi ɗin ɗon koɗi sunna ara nun ɗum ko waɗɗi ɗum ko noon subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la waɗɗi ɗum jeega ɓunɗum qawlu ko wi'ugol rabbi ighfirli rabbi jeyɗolan ighfirli yaafolan jeyɗolan torikema yaafolan o wiya ɗum honto bayna sajadatayni ka hakkude sujudeje ɗiɗi sujji sujudu arano o jottike ɗo yahi tan ɗimmo yo wi rabbi ighfirli ko laawol gotol ɗum ɗo kadi koye waɗɗiri ɗin jeeya dali mum li hadith hudayfata bnil yaman sabu hadith mo hudayfa ibnul yaman filli on sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bayna sajdatayn rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli o wi nelaɗo no maaka no hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi so jottike o maaki allah yaafolan o maaka allah yaafolan allah yaafolan bannoodi du'a ɓeytin rabbi ighfirli warhamni wahdini warzugni wajburni wa afini wa afu anni son to yaddi on ɗon fof ko on ɗon ɓuri timmude so yondinori ɗum ɗo rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli no yona ara noon ɗum woni ko waɗɗi ko ɗimmum ɗum e tammum ɗum woni sunna jeɗɗa ɓum ɗum e waɗɗiri ɗin attashahhudu l awalu ala gayri man qama على غير من قام إمامه سهوا فإنه لا يجب عليه لوجوب متابعته تجي أرنون نوادي كنون كم المام مودون يجتالي إمي كدمر هرتاياك إماني تمرن يجي تاياغول ما نامودون ستاوي المام نجلن دما on heɓi ɗiɗi ko ɗon go duwano jooɗade o yeggiti o yimmike o darike on wi subhanallah kon tawi o lanni fewoyde hande kadi waɗɗakima tayyagol ko yayi mo jokkamo ko farli ma kon ko jokkugol mo ɓay noon o tayyaki o wata onte kanko emo janngude fatiha dow himo dari an yajoɗe attahiyatu e tayyo leyga ko yayi mo jokkamo amma ko an tun woni e juulude a heɓi darɗe ɗiɗi juuletene darɗe tati ma nayi ko ya jooɗo ɗon tayyoɗa ko noon siko a almami sa yejjitale ko ya jooɗo tayyoɗa hara no waɗɗi kadi ɓaawo ɓen fof jooɗagol tayyoɗa e maɗa o wi li anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam sabu nelaɗo allah on lamma nasiya tashahhud al awwala sanga o yeggituno tayya arano on
lam yaudu ilayhi o fillitanokimo o yiltinanokimo kadi wa jabarahu bi sujudi sahwi o heɓɓitori on ɗon tawi arano sujjugol sujudu yejjutugol ɗum waɗi ɓe watti on ɗon kamɓe hambaliyankoɓe ɓen fii kala ɓe waɗi kamɓe wi kamɓe tawi e sakkiti ɗon ko tugalal ko farilla wano janngirɗen no ɓaawo o sendini hakkude majji kanji ɗiɗi ɓaawo nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yejjiti o tawi arano o anndi toygol tawi o darike ɓeyni subhanallah kono o yiltitaake o jokki ɗon haa ka o gaynata julde makko nden o tayoyi tawi e sakkiti ɗon haa ɓe sikki o salmina jooni tun ɓe yimo sujjo o wi allahu akbar ɓe fof ɓe sujjoyi sujji ɗon ɗiɗi o jotti o salmini ɓaawo ɗum ɗon heɓɓitorama sujudu sahwi andama jaka ɗum na e tugale ɗe jeeya ɗaban ko e nokkuli ka nelaɗo yejjiti ɗon ɗon jeeya nelaɗo o yejjiti e nder julde nden nokkeli no jeeya e mum o yejjiti jooɗagol tawi o ara noon o ɓaŋi ha o feewoyi e darnde ɓeyni subhanallah tawi ɓe fof ɓe jooɗike ɓe wi subhanallah o continue otomata ɓe hawti ɓe jokkimo ɓaawa noon ɓe timmini julde nden lutti salmingol ngol ɓe taƴike tawi on ha lutti salmingol ngol o suggino sujjude ɗiɗi ɓe jokkimo kadi ɓe suggi sujjude ɗiɗi ɓe salmini noon ko e nemaji kadi jeeya nelaɗo faljugol ka julde no moƴƴani enen ko waɗi en anda joni ko honno mo falji moƴƴintinirta sina ɗum so faljano enen ari faljugol ɗum wonano jibiliɓi wa tashahudu l awalu huwa tawi arano on woni konngol ngol hinongol ɗo ni attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولو كسيغ غو سيغاجي تايور دين التحيات سلمنا غوجي دين هيورا غوجي دين لله والله جيدي الله دي وداني والصلوات جلدل دين ادعاء دين ɗum kadi lillahi ko allah wodani wattayibatu e laaɓuɗi ɗin konnguɗi moƴƴuɗi ɗin kadi ko allah wodani walillahi arabu ɓe raɓɓinino to ani ko attahiyatu lillahi wassalawatu lillahi wattayibatu lillahi yonuma lillahi on ɗuuɗi yetti o yondinori arano on joni ko lutti kon fopp no anda himo ɗon assalamu alayka kisi e woni e maɗa kisiye on woni e hoore maɗa ayyuhan nabiyu ko an yo annabijo on wa rahmatullahi yurmede allah nden woni e hoore ma wa barakatuhu barki allah kin kadi woni e hoore ma assalamu alayna kisiye on woni e hoore amen menen kadi wa ala ibadillahi salihina kisiye on woni e hoore jiyaɓe allahu moƴƴuɓe ɓen fof ngal maki sa wi ɗum ɗo hewtoyay kala julɗo kam woni haray mo ɓe heeɓi o du'a ɗo ashhadu miɗo seedo an la ilaha illa llahu wonde reweteɗo ala e gonga si wona allahu on wa ashhadu miɗo seedo anna muhammadan wonde muhammadu abduhu ko jiyaɗo makko on kanko allah wa rasulu kon laaɗo makko fewno ko nela o wuuri wiwgol assalamu alayka ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗon fof no fottani ko non wolirteno kono ɓawnelaɗo fatike tawsi ha joni inne assalamu alayka ayyuha nabiyu kisi e woni e maɗa ko an yo annabijo yewtiren wastawi himo ɗon khilafun tawilu jidda bayna ulamai yedudal mawgal hakkude karama koɓɓen o ɓeyni o joni ko wiyete assalamu ala nabiyi wa rahmatullahi wa barakatuh waɗa sigat lghaib kono ko ɓuri sellugol kon ɗi konngudi
no wawi wa pdf change ko lutta ka woni ɗon lutta ka woni ɗon oɗo woni sunna jeɗɗaɓo waɗɗi ɗum jeɗɗaɓum ɗum jeetati on e waɗɗiɗi ɗin ko on ɗon sakkiti ɓawi wino ko ɗi jeetati aljulusu lahu ko joɗanagol o tawi arano tawi yo harano jooɗi e jantinoke wonde ko jannguɗen ka tugale e wino tawi sakkitiɗo on ko tugalal e tugale julde jooɗanagol mo ko tugalal e tugale julde wiɗen tayya on koko jangeteɗo kon attahiyatu lillahi joni noon waɗugol ɗum harano jooɗi ɓaye a wawi ɗum hara e turi a wawi ɗum hara dari feewi a waggo ɗum haraɗa jooɗi ngol jooɗanagol ɗum ɗon kadi si waɗa ɗum ɗon kadi o wiɗo ko waɗɗi ɗum e waɗɗiɗi julde nden ay aljulusu lahu ay attashahhudu l awwal joɗanagol tawi arano on ɗi hadis ibne masudin marfu'an sabu hadis mo abdoullahi ibnu masud fillihi mo ɓanta towna ha hewtinelaɗo sinna marfu no hewto e nelaɗo no ɓahoya e nelaɗo net sinnama mawquf no hattina e sahabajo on wonde o wi nelaɗo maki ida ga'attum fi kulli raka'ataini si on jooɗike e kala darɗe ɗiɗi ka heɓuɗo darɗe ɗiɗi so on jooɗike ɗon faqulu wi'e attahiyatu lillahi jange tayya on ha o gasa kala darɗe ɗiɗi julde o julde hayso ko darɗe nayi nde juulete sa heeɓi ɗiɗi koye a jooɗo tayyoɗa sabu oɗo hadis e tawde nelaɗo men sallllahu alih w sallam ko noon o gerduno o maki en juulirno noon wali hadisi rifa'ata bni rafi'in sabu kadi hadisi mo rifa'a ibnu rafi filli radiallahu anhu wonde lano maki fa ida jalasta si a jooɗike fi wasati salati ka hakkunde julde fatma inna deeƴutu hiɓindo wonu stable waftarish fahidaka weƴƴita busal ma ngal al yusra nanal ngal summa tashahhad refti tayyoɗa mana weƴƴita koyngal maɗa e nanal ngal jottoɗa e hoore maggal iftirash ko ya weƴƴitungal jooɗoɗa e hoore maggal oɗo hadis ko fillimo ko abou dawuda cheikh albani maki ka irwaul ghalil wonde hadis on himo selli o wiɗo summa tashahhad refti tayyoɗa holli wonde ko yon tigui jooɗo o yaminimo jooɗagol noon so yaminimo taƴagol ngol fa ida jalasta si a jooɗike no to o wi ida ga'attum ga'ada e jalasa fof ko gootum si on jooɗike ɗum ɗo holli jooɗanagol tayya on ɗum ɗon kadi ko waɗɗi ɗum e waɗɗiɗi julde nden e gayni waɗɗiɗi ɗin jeetati ma ka ɓeya sunnaji tenturi ɗin jeetati ka julde almasalatu sadisatu fi sunaniha masala jeegaɓo on ko fi sunnaji julde nden ɓeya wiya ɗi mustahabbat ƴiiɗaɗi ɗin wa hiya naw'ani ɗin ɗon koɗi noneji ɗiɗi sunanu af'alin wa sunanu aqwalin ko sunnaji golle yankoje e sunnaji konguɗi sunnaji go ko golle mouvement sunnaji go ko konguɗi ko ɗengal ngal wowlata ɗi amma sunanul af'al amma sunnaji golle ɗin sunnaji golle ɗen faka raf'il yadayni ma'a takbirati l-ihram no wayi e misal wono townugol juuɗe ɗen townira juuɗe ɗen e habbirango arano ngon waɗugol ɗe ni andi waɗugol ni juuɗe ɗum ɗo ko mouvement ko golle ni ɗo na ɗengal ngal wowlata nde on tino towna juuɗe ni no wiya allahu akbar arano on waɗa ni allahu akbar ɗe juuɗe ɗo waɗugol ɗe ni ɗum ɗo ko sunna golleyankojo wa inda ruku'i e tuma on tigi yahata ka ruku nde mo habbira yaago ka ruku waɗi allahu akbar
wa inda raf'i minhu etuma on tigi to ɓantoto e ruku on kasi mone sami allahu liman hamid on kada towna juuɗe ɗen ɗiɗo nokkiri tati habbirango arano ngon habbirango yagol ka ruku e ka ɓonti ɓanto ka ruku e sami allahu liman hamid townugol juɗɗen ɗo ɗum ɗo koye sunnaji julde nden jeeya wa hattuhuma aqiba dhalik e wallingol juuɗe ɗen ɓaawɗo na townugol ɗe ani joni wi ko townugol ɗe ngo waggol ni ɗon ɗo ko sunna kono na on tigi accude ɗo ɓe on cippintinna ɗe mouvement townugol ɗe cippintinna o mouvement ɗon ɗum ɗon koye sunnaji julde nden jeeya to wanon ɗo imam malik e imam abou hanifa kamɓe ɓe yaari wonde ɗum ɗo koko habbirango arno tun watte ko lutti ko a watta ko lutti kon habbiray tun allahu akbar yago ka ruku sami allahu hamid a toonta juuɗe kono ɓe ala dalil no gasa hadisaji ardi fi ɗum ɗi hewtano ɓe ma laawol kadi rewi ɗon haa ɗi hewti ɓe laawol ngol na sellugol ɓan kamɓe hadis sellugol hadis na wigo rawahul boukhari fewndo maɓɓe haɓe ko ardo imamul boukhari ilen felliti wonde kamɓe ɓen almamiɓe ɓe tewata ko ɓe anda nelaɗo no wanno ɗum ɗo ɓe inna kamɓe ɓe watta hashahu allah dandino ɓe ɗum ar noon hara ɓe andani no wawi wonde ko noon waɗi imamul boukhari no walli fi deftere moɓidiri hadisaji e konnguɗi sahabaɓe e golle maɓɓe fi townugol juuɗe e ɗi nokkuuli o wi deftere nden raf'ul yadayni townugol juuɗe ɗen o addi ɗon hadisaji ɓurɗi 18 ɗum ɗon ko iwɗi e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗi hewde majji ɗin watta ɗen wa 14 ɗi fof ko selluɗi goɗɗi goo no haala no jokki ɗum seeɗa wonde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko non o gerduno o limi ɗon sahabaɓe so wona mi fawi tiri 56 ɓeeɗo fof ɓe wi ko ɗum ɓe waɗi ɓe yii nelaɗo no waɗa kadi gerda noon ani o addi daliji ko yonata kedde julɗo kan haysi ko hadisi goto selli laaɗo ko ɗum ɗo wanno o ɗum ɗaɓɓata hande kadi toni ɗo ala ko ɗaɓɓa toni ɗum hande kadi gan ɗum ɗon koye sunna julde nden jeeya kono si on tigi waɗali yarde e wiya julde nden boni julde nden hara nde bonani kono noon si mo andi ɗum ko sunna o tewike pas o saɗike wadde ko pellet haray baraji ɗin no ɗoyti ɗum chak amma si o anda kanko ko o ñentinowo tu o fini o tawi ko noon ɓe woni gerdude o humpitaki fes o jokkirino wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulan kono ko andi sali ko jon ko ɗum ɗon woni probléme o ma tawa no newi ka anda kono salo andinade nono menen hey goɗɗo ɓuurame gandal menen karmo ko amen janggayno hay nasi wonki e nder biniri sifano ɗum hara towni to tum salo woɓɓe goo cheytane cunnani win an ko ɓe ar ɓe fuɗɗi ɓe janngude ɗe balɗe ɗo ko ɓe janngata juuɗe mum acca kaari en ɓe itete ka wonɗa ɗo subhanallah ono woɓɓe goo e nokkeli goo si ɓe wolnama fi sunna ɗon o ɓen alhamdulillah on wakkili onon allah okki on men allah okki ko menen allah okki ko tawata onon koye amen jeeya ɗon manca ɗon ha si ɓe yiwi ɗon tumen hey ta en accutu ko tawruɗe mawɓe meɗen ɓe en waliyaɓe allah wannoɓe hunde kaari jiɗunoɓe juuliɗe kaari hunde kaari waɗni wari ni ta en accutu ɗum dey sabu nasinan han waɗi hoore men huɗo ɗatal hande ko ɗo janngo ko ɗo ɗum ɗon no hulɓini ha cheytane wela laawade allahu mustaan allah yen laawa mo fes ara o bonnanale e golle men ɗin o wi li anna malik ibn al-huwayrith sabu oɗo malik ibn al-huwayrith لا يصح عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أعلم مني بما يصنع الرجل الذي يصنع الرجل في صلاته. Sabu oɗo malik ibn al-huwayrith sabu oɗo malik ibn al-huwayrith sabu oɗo malik ibn al-huwayrith
kana ida salla kabbara o laatinoke si o juuli o habbiray wa rafa'a yadayhi o towna juuɗe makko ɗen wa ida arada an yarka si o faalama waggol ruku nangugol ka koppi rafa'a yadayhi o towna juuɗe makko ɗen kadi wa ida rafa'a ra'sahu min arruku'i si o towni hoore makko nden o ɓantide ka ruku o darike o feewi rafa'a yadayhi o towna ɗon kadi juuɗe makko ɗen wa haddasa o filli wonde anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam sana'a dhalika wonde nelaɗo waɗino ɗum o yii ko ɗum simo waɗirde noon oɗo hadis ko imam muslim woni ko yaltirimo tabam wacci hadisaji goɗɗi waɗi abdoullah ibne omar radiallahu taala anhu hadis sahad ibne saad as-sa'idi e hadisaji goɗɗi go nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o townano juuɗe makko ɗen ka habbirago ha imma ka feppo noppi ɗo ma ka feppo no baraje ma ka fewno ɓernde ɗo sihimo yaade ka ruku kadi o townayɗe so habbira so o ɓantike ka ruku o townayɗe kadi so sami allah man hamida si o tayyike himo immanade darde tammere nden ɗon kadi o towna juɗɗen so inna allahu akbar hadisaji no ɗuuɗi mutadafira bal balagat hadda tawaturi kama dakarahu ba'du al-ulama ووضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره حال قيامه ووضع اليمين نجاء سنة جدين كدي سنة قول ينكو جدين أدبو واللنقل جنغو مودو نيامو على الشمال إهور جنغو منانو وجعلهما ودقل دي كان جديد على صدره كبرن مكو كانكو جولو حال قيامه الهاري درقل مكو ونظره النار قول مقول في موضع سجوده نكو سجود مكو كو سجد لهم وتفرقته السن دير قولمو بين قدميه حق نتب مكو دين قائما سيمو داري وپوت نديرا دين وقبض ركبتيه etamugol koppi makko ɗin jogitoɗi tamiradi biyadayhi juuɗe makko ɗen ɗiɗi mufarrajatay al asabi tawa kolli majje on juuɗe ɗiɗi no lanciti no pottodiri fi ruku'ihi ka ruku'u makko wa maddu dhahrihi e pooɗugol feppingol keeci makko ɗin fiihi ka ruku'u makko wa ja'alu ra'sihi hiyalahu e waɗugol hoore makko nden feppo keeci makko ɗin ɗum ɗo fof koye sunnaji golleyankoji ɗin jeeya wala taba mo iɗo o wada'a o ƴetti ɗon fof o waɗi fi'lu madi kono na ɗon ɗon ɓuri fewude o linti ɗo piiji buy tawa ko golle ɗi waɗorta no jeeya e muɗum ɓaawo wi townugo juɗɗen ɗo ko habbirgol o wi so on tigi o gayni o habbiri o darike ƴettugol junngo ñaamo agga ka junngo nano waɗa ka ɓernde mum ɗo ɗum ɗo kadi ko golle allahu akbar ima on tigi focca ɗe ley so artira ɗe ma o waɗa allahu akbar waɗa ni ba ɗum ɗo ko sunna tabutuɗen laaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam tabitiri laawi ɗin tatino no sunna tabitirta noon nelaaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki wonde kamɓe annabaɓen fof hiɓe yamira piiji tati si ɓe hoori yo ɓe hunto ɓe yawna huntaare ndin si ɓe sulloto yo ɓe nennu sullaare ndin si ɓe juulay yo ɓe yetto juuɗe maɓɓe ñaame ɗen ɓe agga ka juuɗe maɓɓe nane ɓe baka ka ɓernde ɗo ko konngol
e kuuɗe makko ɗen fillama bal wona gooto e fillayeji buyi hadisi goɗɗo gonno ko sahih muslim wano ko sahih bukhari wallaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam si tawi mo julde noon o habbiray o juuɗe makko o jetta junngo makko ñaamo agga junngo makko tan o bakka ka ɓernde makko ɗum no woni sunna fi'liya ɗa woni sunna qawliya sunna tagririya o waɗi o tawi e riwaya goo wi ko abdoullah ibne abbas riwaya goo wi o tawi goɗɗo no juula imo ƴetti junngo nana ngon aggi ka hoore junngo ñaamo o sorti junngo ñaamo ngol ley o wattiri ngo dow hadisaji arɗi fi tamugol juuɗe si juula hadisaji ɗi no ɗuuɗi heɗi selli ken bal imam malik e hoore mum no addi hadise goɗɗo goo kam watta makko fi kala ono hadis abul makharik ino nder to wiyeteɗo abul makharik ko neɗɗo lo'uɗo ko feeñi e makko kon ko neɗɗo holniiɗo kono nder si weƴƴitoyama tawete imo jogii ellahu imam malik jamfitori ko feeñi e makko kon filli hadisaji goo e juuɗe makko oɗo no jeeya e hadisaji ɗi o filli ɗin hadise on ɗon wona selluɗo kono e ngol laawol ɗon kono wala kullin hadisaji arɗi fi mum ɗin hiɗi ɗuuɗi hiɗi selli kenken ko ɗum waɗi goɗɗo go marokeje no walli fi deftere o wiide hay'atu nasiki fi anna alqabda fi salati huwa madhabu l'imami maliki mbaadi wonɗo e rewde allah ko andinta wonde tamugol juuɗe ɗen ka nder julde ko ɗum woni madhabu imam malik mo addi ɗon addi ɗon ko laba taba on ko taba kiɗɗo mi yitaki deftere nden gantinɗo lan jogino deftere nden mi sikka mi anda si ɓe waɗi e adtu taba ay wonde si waɗama si muulama si neeɓi lannay ɓay ko ɗeri si fillitaka muulugol mi welata yiide wala kullin ala nganto wonande askintiniɗo e madhabi imam malik fi ko windaka mo dawwona kon abdourahmane ibnu qasim o wi mi landike malik fi tamugol juuɗe ka julde o wi mi yi'aɗi ɗum siko julde farilla kono ko siko julde naafe si daragol ngol juuti o wallitora ɗum ɗon oɗo riwaya mo tawata himo jogii ihtimal no wawi wonde ihtimal ɗabdumo o faandi ɗon wona tamugol sunna ngol wano ɓe waɗiri ta'wilu noon ta'wilji tati no ari e muɗum e hoore taalibaɓe imam malik cukkitoɓe tatoɓe fillike e makko ɓe landike mo imam ko honno yiiɗon e tamugol juuɗe ka julde noggo wi ɗum ko sunna e sunnaji julde noggo wi ɗum ko mbaadi e mbaadi julde noggo wi ɗum ko feññina e ɗum kulol allah e nder julde ɗiɗo fof ko ɗaɓɓa ɗum wala kulli ko tamugol juɗɗen ko ɗum ɗon tuu nelaɗo wanno ala addo hadise gooto selluɗo hara ko gooto pet wonde nelaɗo acciti juuɗe mum ɗen juuli ñande wotere pet wala tawan joni awa imam malik enen ko imam malik jokkuɗen imam malik acciti juuɗe mum ɗen juuli ɗum ko tooñe imam malik accitali junngo mum juuli ha ñande wotere ibne abdulbar mo woli ka istidkar makko o wi ma zala malikun yagubitu hatta laqiya allah imam malik sertal no tama juuɗe mum ɗen ka julde ha o hawri allah no ari e fillayeji goo ko allah andi so tawi ɗi sellima si ɗi sella sikkino ka tartibul madari irgado iyad ko watta tarjama imam malik ɗon e hadas ko wanno on tumati fewno abou jafar al mansour lan ɗo kanko imam malik ko ɓe haɓidi seeɗa ɓe wi imam malik o piyan lanɗo piinomo sabu o waɗi fatwa mo yaadali e ko laamu ngu faala ko no wiya ha junngo makko ngon heeli bal o heɓuno ella ka piggal ha tawi o wawata jogitade bawle makko ɗe
ɗum ɓe wiya ɓe wi wonno hitande o tippade ka julde sallallahu alaihi wasallam ɓe landima ko ɗum hari ara oni mi yaha mi tunna julde nde mi watta ɗum few wo ɓeyni ko junngo makko gonɗon ngo helno ngo haɓɓa ngo yoori ngo selli tawi ngo wawata ñobbade no wiya mi waɗali tadqiq sellugol ɗin hikayaji e riwayaji ɗi ma yahtaji so tawi nelaɗo sallah sallam wiyama o waɗi ala ko si goɗɗo waɗi ko lundi ɗum ɗon ko honɗum watten ko yen toronomo Allah wi Allah yaafam ɗum noon ɗum kono fii dewal pellet goɗɗo eɓɓiditake e nelaɗo sakko e nene mo ɓuri nelaɗo ma emo hewti nelaɗo ɓuri nam haray tamugol juɗɗen ɗum ɗon ko e sunnaji julde nden jeeya o wi ɗo kadi waɗugol ɗe tamugol ɗe ni nano e ñaamo e hoore nano waɗa kadi ka fewno ɓerɗo ɗo hanafiyankoɓe no jogii hadis wonde ko ka ley wuddu hadis ali radiallahu taala anhu jaaluma tata surna hadis on ɗon na selluɗo ɗum ɗon ko sunna golleyankojo o addi wonde on tigi ndaarugol ka sujjata ɗon nano tiggito no waɗnima no leppito ɗon ni on tigi ndaara ka sujjata ɗon ngol ndaarugol gite mum ɗen yarmi bi basarihi mawdi a sujudihi o cikkugol gite makko ɗen ka o sujjata ɗon ɗum ɗon kadi ko golle o wi ka daragol taw on tigi bakkediri koyɗe mum ɗen on tigi pottidir embere balaje ɗe na pasagol kadi ni oɓɓe go kadi haɓɓitoto joni haysi tawi hakkude mum e ɗimojo mum o ga no woɗɗiti ko naɓay koyɗe ɗen ha tuggoya ga ko koyɗe ɗen waɗa pottinde balaje maɗen wawata pottinde fo muɗum yolde waɗay eto ɓattodiron ta feƴƴin koyɗe maɗen pasagol ngol balaje maɗen ɗum no kadi pottingol ɗe ɗon ɗum no kadi ko sunna golleyankojo e fewndo ka on tigi dari ɗon si on tigi waɗi ruku nangugol koppi ɗin jogo koppi mum ɗin jogoraɗi juuɗe newe mum ɗen hara kolli ɗin no lanciti na waggol ni hara ko ni on tigi jogori ɗum ɗo fof ko golle ɗum ɗo ka ruku ɗon ɗum ɗon kadi ko sunna turagol feppidira ɓaawo mum gon ɗo e hoore nden hara na ani woɓɓe waɗa e ruku ɓe fokkita tum ɓe darto ɗon woɓɓe yaha ugginoyo ha tawa fayda hoore nden yaha ka hakkunde koyɗe hakke ko addugol feppa yetti tawa ɓaawo ngo nga e hoore nden no nanode fof no woni niveau tugol ɗon ka ruku ɗum kadi ko golle ɗum ɗon ko sunna golle yankojo ɗiɗo o addi ko yowdiri e sunnaji golle ɗen no waɗi goɗɗi goo yo addali si on tigi mo sujji juuɗe ɗen waɗugol ɗe fewndo noppi ɗin ɗo ma o moye fewndo balaje ɗen ɗo ka sujji ɗon ɗum ko sunna golleyankojo kolli ɗi yoɗi fewtu qibla on ko sunna golleyankojo son tigi jottike hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi aggugol newe mum juɗɗen ko hawre buse mum ɗum kadi ko sunna golleyankojo si on tigi no tayyade tamugol ɗiɗo kolli ƴetta honno goɗɗum agga ka hoore hakkunderu ɗo fonta nduɗo ɗo kadi ko sunna golleyankojo ko wawi tewano noon noon e jottagol e hoore koyngal nanal ngal ka jonde aranere ɗum ko sunna golleyankojo sortugol koyngal nanal ngal deppo ka tawi a sakkitiɗo cikka kolli koyngal ñamal ngal si tawi ɗi ala e muusude on tigi ɗum ɗo fof ko sunna golleyankojo ɗiɗo ko sunnaji ko mouvement ko golle o wi wa amma sunanul agwali amma sunnaji golle ɗen fa ka du'ai al istiftah wano du'ete ɗon ɓurtigol julde du'aji ɗin no anda hiɗi windi ka hisnu muslim ɗe windi e defte goɗɗe goo hiɗi yahi wa noneji nayi ma noneji joyi ɗi fof majji ɗi selli ndaaro mo ɓurɗo welandema fi hunjagol wo si tawi a watta hunjaɗo ɗi fof hunjoɗa on ɗon
siɗa waawi ɗi fof waɗa tanwi wonde waɗa oɗo wonde waɗa oɗo ɗum noon ko konnguɗi. wal basmalati e wiigol bisimillahi rrahmani rrahim wa ta'awudi e moolagol ngol si on tigino janngude fatiha ka darde aranere wa gawli e konngol wiigol amin si almama wi wala dalina ma an wonɗo julde an to feere a yi wala dalina inna kadi amin on amina ɗon almami wi'aymo ɓaawo ɓe wi'aymo si tawi ko julde wonande e feññineere jande muɗum lan sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kana yu'ammin yaqul amin wa yarfa'u biha sawtahu aw yamuddu biha sawtahu o townayno o wi amin o pooɗa amin na amin na ya sattimimo haray a naɓirimo mana goɗɗo go min amma ya ummu wala amin albayt alharam faandiɓe ɗo ko amin a pooɗay kono a sattinta yani allahumma stajib allah jaɓu du'a o no wiye kadi amin amin e amin mana muɗum ko gooto ɗo kadi malikan koɓɓen no inni almami wiyay ɗum kono ko yo suuɗu si jande nde ko feññintende ɓaawo jo wiyay kono ko yo suuɗu na yo feññi kono daliji ɗin na ɗon ɗi yaari laɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no maaki ida ammana al imamu fa amminu si almami wi amina onon kadi wiye amina fa inna man wafaga ta'minuhu ta'mina almalaikati gufira lahu mo amina muɗum feppodiri e amina malaika ɓen allah yafoto mo malaika ɓen kadi wiye amina ɓen juurida e maɓɓe ala kulli ɗum ɗon ko sunnaji ko ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam gerduno no jaa e sunnaji konnguɗiyankoji wa ziyadati ala qira'ati alfatihati e ɓeydugol jande e hoore fatiha on imma ko cortewol ma ko ayeje goo kala ko jande ko on tigi addoyi o ɓeydi e hoore fatiha on ɗum ɗon ko sunna wa ziyadati ala tasbihi rukui wassujudi e ɓeydutugol e hoore subbinagol ka ruku ma ka sujud e wino laawol goto ngo subhana rabbiyal azim wiɗo noon koko waɗɗi ɓeydugol hoore ɗon inna subhana rabbiyal azim ka laawol ɗimmol ma e laawol tammol ɗum ɗon ko sunna ko noon ka sujudu sa wi subhana rabbiyal a'la ara noon ɗum ko waɗɗi ɗum wattugol ɗum ɗimmum e tammum e ha yeeso ton ɗum ɗon ko sunna wa du'a'i ba'da tashahhudi qabla salam e du'agol ngol ɓaawonti gayni tayyagol ngol fes hakkunde ngol salmingol o du'agol ɗon allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ma sifano ɗin ɗon ɗum ɗon kadi ko sunna konnguɗiyanko sunnaji e konnguɗi ɗi ɗum ɗo o raɓɓindini toban deftere nden wona ondema ko yaññude ha o addara en tun woni l'essentiel ji ɗin ko ɓuri ko tawata gasta koye ɓaawa mum kon fayda mono faala andugol yeddodire ɗe ma andugol piiji ko ɓeydi o ƴettoya e defte ɓurɗe yaññude ɗen kono o seeɗa ɗo si a faami o ɗo a gomɗinimo a gollitirimo inchallahu ɗum ɗo yonay nde julde nde hanaka fijirede few sabu nde ɓaawo neɗɗo o naatugol ka diina ala ko hitti e allah ko waɗantamo hewtinde julde nde no ɓuri hajju nde no ɓuri umra nde no ɓuri zakka nde no ɓuri ko lutti kon fof ko ndeɗo attete kadi ndaarede e golleji ma ɗin fof ko waɗanɗa allah kon ñande dargal ɗalme sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maki awwalu ma yahasabu alayhi l abdu yawma alqiyama sala si nde ɗo moƴƴi kono yeeso ton kono tanƴina moƴƴa si nde boni yeeso ndaratake few
ko ɗum waɗi etoɗen julde men nden nde nande julde ndaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ta yawo inna oɗon kadi ko sunna moodi ton tampin en waɗi min woro fi sunnaji kerna sunna ni kede mo hakkille julde mo bonay fayim hakkille julde ma bonata piiji ɓen adna ɗin ka intérêt hum woni ko kum fanɗi o ko kum fanɗi a jaɓata ko hutama julaɓe ɓen nanon ɓe wonɓe ɗo goy julaɓe wonɓe to si ɓe andi ɗo joni hay si tawi ko 500 francs ɓeydoto ɗo tawi ɗum so ɗum ɗuuɗay 500 francs e nder piiji yonayi ɗi wulure so a wi on 500 francs ɗon o wattatake ɗon on haɓay kono ko baraji ɓay en reena andi probléme on ko ɓay en reena tono on ko ɗum ara on tino yawiti modi onon ka tetane onon ka ɗum ko sunna onon yon satti feere on mi anda o ɓe yimɓe ko intégriste ɓe na famoto na famoɓe yahi eto waɗa ko ɓuri moƴƴude kon tentini ka julde si tawi joni hara ko lanɗo chef de l' état noddima joni innima waɗani ɗum ɗo golle hun ɗo himo dari himo darudema ko sikki ala kala ko tanƴiniɗa ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗum ɗon ɓurtamo welde ko ɗon ɓurta timminde golle ɗen sikki ala ko ɗum watta ka ayta non mi waɗa ɗum geddi on ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum c'est pas important c'est pas kasa on sait pas alata toon few ka en torki allah subahana taala yo allah yiɗin en diina kan o famini en diina kan kadi moƴƴi tentininde julde yo allah jaɓan en ndeweɗen fof allah waɗa en moƴƴi ɓe nataɓe aljanna wa akhiru dawana an alhamdulillah rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi amin kollu ngala نعم هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك أمير ولك مثلها إن شاء الله جزاك الله خيرا هذا كتبه طالب علم الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حفظكم الله من كل سوء ومكروه وأطال بقاكم آمين أرجو منكم شرح هذه القاعدة الفقهية العادة محكمة رولاندي ينفر مدو قواعد الفقهية جاء من القواعد الكبرى العادة محكمة عادة كو ñaawirteɗum ma العادة محكمة عادة كو ñaawinte mana عادة no ñaawinore ko ɗum woni mana ɗum طبعا العادة محكمة ما لم تخالف نصا صريحا صحيحا أو قاعدة إسلامية كلية عادة كوكو غولي تيرتي عادة كوكو نياوتا إن بيودا نوني محكم حكمه كو ويغول بيودا هونde كاري ودا كادي كونو ko si tawi aada on lundaki ƴi'al ka alqur'ana ma ka sunna rasul sallama ma qaida règle mo l'islamu jaɓi adde misal si tawi joni mi yahi mi soodoyi siman e juuɗe ma soodi toon ɗiɗi mi inni joni naɓanan ka santier an en wowlaade fii transport mini tum naɓanelan toon ɗiɗi siman ka santier an a ƴetti toon ɗiɗi siman a embarqué auto a naɓi toon on
ko 1 million 500 masala joni doma 3 million mi adda mi joni 3 million ene déplacement on min non min ko min ma ko ramana min waddani fi déplacement ɗan woni den ko hombo ñawanta en honɗum ñawata en ko aada on yo nanndimi ene julɓe Allah onon ɓeyeyoɓe sima onon si tawi goɗɗo wi yo naɓan mo siman ka santi e makko on haldi prix haray ko onon faw ko e moɗon transport on fawi ka ko e makko ɓen arayde menen koye amen menen mi yoɓay ko randi ala ko wowla foolima mulsam aada on no gollitirta ɓeyni o woye menen prix on mais on ɗon prix on aray so hunde kaari men fotti gasi ɗum ɗon transport on ko hoore makko woni mais naɓanimo kanko yoɓoyta toon aray waɗɗike lammi misal goɗɗo goo mi ari ko a tailleur jo mi addi ɗo basin ño'eteɗo brode ha moƴƴa minni ko ni e ni e ni wayno joni awa docteur on waɗa ɗon 300 000 ɓay ko onon min awa ño'anami ha moƴƴa mi adda 300 000 mi jonna ene garaji ɗin garnatiri on ɗum ɗo e ɗum ɗo ɓe on yoɓay ɗum ɗum kadi ɓen calcule ɗum ko hawri ko 120 000 o way min mirini makko yoɓo kaka joɗɗi ɗum yata ɗum ɗon o yoɓay feere hombo ñawanta a heɓata ɗum ko hadis wona ko aya alquran wona ɗuma ɗo en daaray aada on ɗon ko yaari si an e tailleur on haldi on fotti prix haray fournisseur on fopp koye hoore makko woni ɓen menen ɗo ko ɗum en anndi so yewti on haldi prix aray ko lutti kon ko ɗo kaka haldu ɗon ɗon ko ɗon ƴettata soodo yaɗen piiji walas ɓeni non ɗum ɗon ko feere on tigi yoɓay ɗum ɗon feere waɗɗike sifa wano noon no ɗuuɗi ha feƴƴiti oɗo qa'ida mo jogii nafoore moƴƴi al aada muhakkama kadi ko sharia wi'i waɗe wolaali ko haawa jeɗu ko aada on ñaawinote jooni sharia on inni seteejo yo ɗuytu ko haawa honto yahata inneɗa ya ɗuytu inne a joni a woni seteejo ɗum noon ko aada on yaari e wono masano ɗuuɗi ha feƴƴiti tan naktafi bi hada wa jasakumullahu hayra nam eyi ɗo ko jongalle faati o acci sonnaɓe tato wo musidal ngal noon wi'i ko ɗiɗo heynoto o arano on heynotako ɓe addi toon haalaji buy wonde aslan o jombiranamo dewgal nandi sunna e farilla si sifa ɗum ari ko honno ɗum tabitirta andi joni si ɓeyni o heynotako mana mum oronota kadi mana muɗum won harina o ɓeygu makko fewndo ko o mayata ɓaysi tawi ko ɓeygu makko fewndo ko o mayata ko ɓe o heyno Allah subhanahu wa ta'ala wi walladina yatawaffana minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina 4 ashhurin wa ashra jonno riwugol dewgal ngal bonnangal ɗum be heɓo moko baaɓe ɗiɗo nunɗuɓe hoolaɓe tawana yettesoɓe few ɓe inna menen komin seede wonde o accituno o sonnajo so o maayi e hoore edda on timmilannino fes ɗo aray ñaari ɓorti amma riwugol dewgal taɓutugol dewgal ngal law wonde wona dewgal sunna e farila wonno hakkude maɓɓe ɗum ɗum kadi ko be
tabintine ko waɗi welaafi jooni ɓe jiiɗo ɗi woɓe jiiɗo ɗi ɓe jogii ɓiɓɓe bali ɓe jogii hay no gasa hay taaniraaɓe wiigol on ɗon wonaa dewgal sunna e farilla wonno hakkude maɓɓe ɗum ɗon ko be on tigi adda dalil ji tawata lamata ana fiha ɗi yiwata ko few yimɓe men ɓen ɓe riiway wonde asko geyngol goɗɗo hara ko e hoore haala tu si sonnaajo aade jibiniri ani goɗɗo jombi jiwo o jibiniri ka lebbi 7 ma lebbi 9 ɓayne wonaa ɓiɗɗo makko sa inni oɗo sa dennimo haray me en waynodiri ya subhanallah ɗon hulɓini ha idan ɗon ka lasili sina hara ko debbo on irriti oyna a min dey wona dewgal wonno hakkude amen ma ɗum o accitino lam mi eddini ko edda timmino lan ni so o irritike alhamdulillahi ko ɗum ƴettete kono so o irritaki ko o heynoto o ronay wa billahi tawfiq woɓɓe koye lanndi ɗo salatul ibrahimiya ko honto o watte ko ka tawi arano watte kaka tawi ɗimmo ko nelaaɗo heewno mo wadde kaka tawi ɗimmo kono cheikh albani no tabintinni wonde kana yusalli alayhi fi tahiyati al ula wonde mo janngayno mo juna e hoore makko kanko nelaaɗo ka tawi arano kono ko wonde ko duumi ko ka tawi ɗimmo son ti waɗi wonde juulina sallah sallam ka tawi arano la basa nam woɓe lanndi ɗo wonde almamiɓe goo si ɓe feƴƴi fi julnugol fure ɓe wola ɓen e kabbiral ɗin ko 4 salan habbirango arano ngon tigi janga fatiha ɗimmo ngon o juula e nela salah sallam salatu ibrahimiya tammo ngon o du'ano fure o nayaɓo ngon immo o du'ano hoore makko e julɓen o salmina ma o habbira tun o salmina si almami o ɓeydi jooɓo ko yon salmi masalan min mi yaali ɗum ɗon wonde yimɓe si tawi almami ɓeydi jooɓo ko yon salmi nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no tabiti hadis zeyd mo argam nam o habbiri o juuli fure o habbiri kabbiraali 5 hadis selluɗo keñ bal no ari hadisaji goɗɗi goo o habbiri kabbiraali 7 no ari o habbiri kabbiraali 9 kono sahaba ɓen ɓe waɗi ijma e mum ɓe fottani kabbiraali 4 ɓaawo nelaɗo fatike goto ɓeyni hey fenɗo aboubacry ma omar ni yewten ko hon kabbiraali 7 habbe ko hon ɗi arrêté tegi mum darde tegi muɗum ɓaylaɗo waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo kono tawi ko ɓuri duumade mum ko kabbiraali 4 fof ɓe fotti e kabbiraali 4 fayde ko ɗum ɗon tun ɓe wanno hada huwa alladi jarat alayhi addu sahabati radiallahu anhum wa alayhi amalu muslimina al yawm joni noon ha to jina on tino ene si tawi awasi almami ɓeydoyi habbirango jooɓo on ɗon ko yon salmin la kala siri fure on wallinama yo almami feƴƴo o habbira woɗen hay ɓowlugol ɗon ina joni awa kabbiral ɗin koni eni na ɗon jannginte julɗo fof no foti e janngugol ko honno furi e juulirte ɓay nawandema ɗum ɗon ko mette wona waɗirede ɗum ñande o ñande no wadde haray koyo feƴƴu tun o habbira kabbira si tawi almami habbiroy habbirango jooɓo faala habbira jokkamo sa faala habboɗa so salmini salmina innama juuɗa imam yutamma bihi yawawi mbidemo subhanallah so feƴƴi ka jooɓe de on no julde lasli julde nden hoore muɗum si almami ɓeydoy joni darde jooɓere koya wi subhanallah na wiya salminay no hera jokkali mo na ya jokku mo si andi ya felliti ko ɓeydide kono na ya salmin artoɗamo ko yawi subhanallah ha o yilto o tawte ka jooɗiɗa ɗon tawi oɗon salmino haɗaɗa min mbabi awla wa billahi tawfiq woɓɓe ne tori duwa oɗo ka al ada muhakkama so ndaari
deftere Ad-Durru Mansur mo Imamu Suyuti yewti ɗon addi amsilaji labaɗi ay defte gawadul fiqhiya ɓe waɗi sharhu muɗum addi namusaji kono ɗum ɗo ƴettake joni adatu bilade kal farilati Allah ko ɗum o woni faala e waɗu tambiye muɗum adatu bilade kal farilati ani joni si ɗum ɗo woni aada haray ɗum ɗon ko ɗum ɗon gollitirte la si aada on lundike tun sharia on haray aada on wallinama si tawino hara ko aada on tun no gaynayno hato jinano alquran no cippo haɗo ila Allah sallallahu sallam no nelaɓɓe ɓay yimɓe jama be jama no jogi aada communauté be no jogi aadaji ko honno ɓe wurirta kono si tawi aadaji ɗin lutodiri tun e sharia ji ɗin haray ko sharia on woni yeeso wa billahi tawfiq